Assalomu alaykum barodaru aziz. TSL телефони нав омад, моделҳои арзон бисёр мепурсанд, бисёр мегиранд барои хона равон кардан, барои ҳамаҷада истифода бурдан. Яке ай телефонҳои уровни нормални, нархаш беҳтарин нарха бародаро. Хоб, ду моделш омадаге. Ин модели 5500аш, 5500 оперативкаш 3 ай бародаро, 3 ай шустри кор мекунад, чотки кор мекунад. Ҳозир ятша ана нишон дода мегзарем, нигоҳ кунед бародаро. Шаб шустрия. Десте чиха шустри кор мекунад. Нормальный бадай, нархаш, усуш, короче, любой функция, WhatsApp, занг зане мешава. Ана отпечатки палец дора боид барои телефони 5500 беҳтарин нарха барои хали функцияш қати. Ба телефони 6500 аста, 6500 ҳам ай ҳами фирмай TSL ва 64 гигабайт хотираш бародаро. 64 гигабайташ 6500 рубл. Хоб, ишам корда нишон дода мегзарем. Иш 64 ки аст, ана хотираш калонтар барои шахсое ки хотираш камтар калонтар дар кора, мақсад ҳамода. Коркуниш нормальная, чихел десте, дизайншам чотка, коркунишам, нархшам, ҳама тарафа строгий дизайн, отпечатки пальца, камера, коркуниш, вообще в целом телефони беҳтаринай. Ана барои шахсое ки мақсад ҳастай, шахсое ки мақсад пулш камтарай ҳозирашда первоначально истифода бурданда идеальный телефонай. Хоб, дигар намуд телефона ҳам дорем магазин мода, ай хотирто набра, метавонед ин номерода WhatsApp да нависе, номерои ҳозир нишон дода мегзарем, аввал телефона нишон метем, чӣ телефоное ҳаст дар магазин мо. Телефонҳо иншоалло бисёрак дета намудш 150-160 намудай камушда. Samsung, Redmi, Realme, Oppo, Vivo, Infinix. Баъд ана телефонои iPhone омадаги, iPhone 15 Pro XR дар корпуси 15 Pro. iPhone XR дар корпуси 15 Pro бародаро, ана каси медона, ана аксия рафтестай, намедонистагио да бурдига гуфта мегзарем, аксияда соати смарт-watch падаркай. Яъне мебиёем телефони iPhone XR мехаре, дига телефонода не ҳозир ҳамаи телефонода бо мешавад, дига телефонода аксия, телефони XR мехари, якта соати смарт-watch чоткиш падаркай. Хоб, стиклош, чихолош, блокош, ҳамаи чизиш падаркай бародаро. Защитни стекло мечаспонем метем, чихолша падаркай, блок питания надоранда комплектш падаркай, соати смарт-watch падаркай, худи телефон қариб падарка. Нархаш беҳтарин нарх 128 гигабайт iPhone XR дар корпуси 15 Pro 27000 рублай. Ана XR корпуси 13 ва 14 Proш 26000 рубл бародаро. Ҳамаи чизиш падарка, абсолютно ҳамаи чизиш. Номероа нишон дода мегзарам. Адреси мо метрои Сходнинска, торговый центр Оранжевый мир 3 этаж. Авиакасса ҳам дорем, билетҳо бо нархҳои дастрас. Саломат бошед.